सो मैं मोहम्मद अलियान ते तुसां दे पे वे यूट्यूब चैनल अलियान मेव ते उम्मीद करना तुसां सारे बिल्कुल फिट फाट हो सो खैरियत नाल हो सो ते अज दी वीडियो करना स्टार्ट वीडियो स्टार्ट कराने तो पहले अगर तुसां सारे चैनल ते नवे वे ते सारे चैनल को करो चा सब्सक्राइब ते बात करने अज दी मजेदार वीडियो स्टार्ट ते अज असां वेंदे पे खत्म ते सारे हमसायां दी दावत है पई ते वैने उड़ाई ते फ्री दे चावल तो पता मैं फ्री दे चावल तोरा भरा नहीं छुड़िया हुंदा ते वैंदे पे दावत ते मिलदे उड़ाई वंज के दावत है 11 बजे दी ते लेकिन मैं अपना 9 बजे टाइम क्योंकि 9 बजे पे तवंज के कुरान पाक पढ़सूं उडे वंजण तो पहले मैं तो सवेरे सवेरे दा एक ब्यूटीफुल सीन दिखाना देहात दा मुंह ही प्यारा व्यू है ओ तुसा देखो मेरे नाल वाओ आहा चसना आ गई अच्छा जी तो मैं पे हुन बात दावत ते टरदे यार तुहाडे नाल एक जरूरी गल है अगर तुसा मैं को देते ही वे अपनी लाइफ दे विच कुछ ना कुछ करो कोई कामयाब थे कोई भी ही यानी कि कोई ना कोई हुनर से घिनो कोई ना कोई काम कर घिनो जेड़ा तुम्हारे फ्यूचर वास्ते तुम्हारे काम आवे दी अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी किया करो माँ बाप की रिस्पेक्ट किया करो ये केड़ा सोहना व्यू है गाँव का आह सरसों इतनी प्यारी इनकी खुशबू आती पई है ना जो छोड़ गल्लां दे वाओ تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله ते फाइनली असां दावत तो वाल आए हैं चावल शावल खाए हैं खत्म तो सब पिछा वाल आए हैं घर आए हैं ते राहिल फिर पानी लाई खड़ा है ते मैं तो खाना है देहात दा माहौल इतना कणकां को किवें पानी लवींदा देहात दे विच गांव दे विच ना ते ये देखो ये नहर दा पानी लिखदा पे कणक सामने राहिल खड़ा है ये पानी वहदा पिया नहर च ना पानी थोड़ा है मतलब सुकती पई है शायद उतराए वारियां सलवाइयां नहर ना ई वजह तो ते पानी बहुत थोड़ा थोड़ा आंदा पिया ते मज़ा नहीं करता पिया पानी पर असां का जेड़ा है तलाऊं चा ते फाइनली असां हुण वेंदे पे हैं वेलणे ते मैं ते आकिब दे नाल साडे दो कुत्ते ता मैंने घोड़ी खाने काफ़ी अरसा थी गया गुड़ कोना से खाता ते मैंने घोड़ी खाने ते नाल पागड़ी खाने के गुड़ किवें बनदा है एक डॉग है आकिब आंदा पिया दूजा ही वदा है असां पहुंचे वेलणे ते वेलणा इन्हें बंद कर छोड़ा उका भैया घोड़े जड़ा इंदे सट्टा होया बाहर कट के ते इन्हें सड़ छोड़ा होनी दियां बना सन रोड़ियां वो तो बड़ी छे हैं गुड़ ना थोड़ा सो गया मतलब नरम होते तो होनी दियां बना पे रोड़ियां तो आते वो बिट्टुआं विच चीज़ दे विच भी अपने बाहर आड़ते सेल करन की ना चार सन ये लास्ट इन द स्टेप होता है मैं मीठे तो मुंह भेड़ा पाना बस तू संदे बात एंजॉय कर नमकीन खाना मैं खत्म हो गया किस्मत के उड़े गया ते वेरा अवाना दर आखिरी में बात आई असां दा ना दे दे चावल आखिर ते पहुंची खड़ी है इनके अवाना के वेलणे तो बाद असां गए इतना कुत्तां दी लड़ाई है सारे इलाके दे विच ना इस जगह ते गए हुण कुत्तां दी भेड़ तक दिखेसूं ते यार लड़ाई असां को ना दिखेसूं क्योंकि कॉपीराइट आवे ता ई वजह तू ते जै भी भिरा वीडियो देखनी है ना वो मैं पर्सनली मैसेज करे चाहे कमेंट च अपना नंबर ले विच मैं व्हाट्सएप करे सचा ये ही कुत्ता ये ही ते दूजा इंदे नाल भी आओ भी काल ए हुण छुड़ांदे पे इन्हां को ए भाई इन्हां दी गैरत डे गिद्दी से कड़का गैरत निकला इन्हां दे विच ना क्या खाते ते नहीं लड़े का इन्हां दा रिजल्ट ते हुण तक दिखना है कि बिया जोड़ है जड़ा ओ कुत्ता माशाल्लाह बहुत चंगा कुत्ता है वड्डा कुत्ता है एक ये कुत्ता है एक इंदे नाल जड़ा इंदे नाल लड़ सी ना और दूजा कुत्ता है वाइट कलर दा है वो भी इन तू बाहर है ते बहुत चंगा कुत्ता है
چٹا کتا نا اساں کوئی جڑا رتا کتا تو پہلے دکھایا نا اون دے نال لڑے سو تے اچھا یار اندی نا کمپلیٹ فائٹ اساں تو کونا دکھایا سو کیونکہ یہ چینل دیتے نا یوٹیوب دی خلاف ورزی ہوندی ہے اون دے نال نا سٹرائک آ وندی سٹرائک اگر آئی تو سارا چینل کا برباد تھی ویسی ختم تھی ویسی این کر کے جائیں بھی برائن دی فائٹ دیکھنی میں واٹس ایپ نمبر دے ساں چاہ میں نال رابطہ کرے سی تو میں پرسنلی سینڈ کرے ساں چاہ لیکن چینل دیتے کونا دکھا سا فائنلی کتا ایسے لڑا آ گئی دین تے ریڈ جڑا انہیں رتا کتا وہ جیت گیا ہے یہ ہار گیا ہے تے چھڑا آ گئی دین کتے ہونا سامنے دے پہنے واپس فائنلی کتے اساں بیڑا آ گئی دین تے ہونا سامنے دے پہنے واپس اساں کی نہ موٹر سائیکل کیونکہ اساں جڑی اپنی بائک ہے نا وہ سیل کیتی ہوئی ہے کافی عرصہ دی بات ہے تے ہن اسی نویں بائک کھننی آئی تے سارا ایک دوست ہے میں تے پہ اون دے کول اتھوں کے بائک کھندے ہیں تے توکڑی کھانا ہے